Medasian so do ba Adom TV bedroom health tips eso. Na what you would eat in the onim de eka. A fruits in yaba and faswa yenya bra yedi. Na and so Dr. Benjamin Nyakon any ye dim come far watermelon ho. Mame fasedama endpoint Homeopathic clinic na daroma. Mr. Bora hosisi e friend sisi e make say. No more bibia how jon ho obasabasa bia refre no. 0244867068. Well, Dr. Benjamin Nyakon, your clinical nutritionist, and so our house friend Dr. Mehenhammer. I would know Kunokra. Dog and so Mwakaba. That's so now what you watch there, they say the fruit and they say the breakfast every day, also what you're doing. And I will say and Castanfa watermelon. Yeah. In tea. Yeah, season I almost say no, more she yepa. Ayashi Sanwa in here a lot of fluid in Subebre. Watermelon basically a insu. In just a CAD. Titru a bra rimu ayashishation, I said watermelon. Number 2, watermelon make us say a memediane, whom say my dear a poor dear, but a memapa. Your Arabia says a two or members a prostate. Nippon cacravia pen and prostate in Waka, Unica crabian and Waka, so cut it to an entisal. Na watermelon a diania, a bob prostate no a hobby. Color na a woman as a red no. Chemical be woman, friend resveratrol. Na a bo your prostate no hobby into build watermelon biano a bed din say the prostate no a bed larger na say. Nti dia ni awena bani bi aka ho na aboy papa nya prostate nko a esanso boa akoma no watermelon kita vitamins ni minerals bebree eboa ni pedua no eboa ye ni nsusu aka ho afi enzymes ahoro senia na no ye boss no se ni pedua no operate on enzymes. Nti watermelon udi eboa ema who produce a lot of enzymes, no, and my shall metabolism, nipeduano now, sorry, o koba, o hube, she'll be you Akumano senisi a year Jumani at Adina, sa enzymes no regulate. Until you do watermelon or a boy and my inya sardine kama. I feel so in Susan Medica Kayano, nipeduano. In so mu papa in farapa so ujina skills na so we 100 a mu 70 aye in so enti ehia se no mu so bebre na nipa bebre aye ntumi num so se na se no onu odi watermelon no a provide with insu no afi vitamin A nso so wo mu bebre vitamin A nso adwuma aye na se adurade adura nipa dua mu nyina no na hweso obi benya ulcer nefisa ne vitamin A levels no bia na e form because no na ebo adurade adura wo sunu no mu ne oyam no ho bai in the vitamin A no wo ha na di adurade no ho odin abeden so bitimenya ulcer so nti ihia bebre na wani sebe anko du ba bi ne afre bi na blindness edranwumra wontumi hu ade wontumi kenkai wudi watermelon no a etimi boa ebo ho ban efisa ne mani nyina ya na yeta tufu se anadwo didi enye za odidi anadwo na akoda ntumi nyamye na ekofa nsunsanso no hawaba ntumi wanse bia watu kwa akoba bi na oba fi ade asa bia nso ane komdo kakra betime di watermelon se no ekoni pedua no straight enche kura na akọ ni system no mu na eye adwuma ma nti ye ana say bia su komde wo na onye nsuo num no onya watermelon na aye kama nti obia nso tumi aye mo obia ye man kwada mpani for condition bia aye ma otumi di watermelon no na afia ye ntan ni watermelon no efise wo ma ton no nso mama no boy denden de emfasa akwanya su nkanchiro mu se so man boy denden sa ya na enwa sa de a eye beboa ni panyina no ni aso ano bo ne ni pentimento ti watermelon is good for everybody as I see it na it me boa your system no okay what are my your number no 055 333 9915 055 333 9915. Eda say Dr. Benjamin Nyakon
or your clinical nutritionist or boy Mr. Already do you fruits no ho komo na wotwe ye die nti eno nso me de si ha me de asedema endpoint homeopathic clinic na da roma na de bro friend CCA e number the screen so no no mo ade pa che ne won kwa e be se hia